Aya ni amakuru agezweho mu mikino. Ibya Xabi Alonso muri Real Madrid byatunguye abantu benshi, ariko ndaje mbikuvira muzingo umenye ibijya mbere. Ariko reka tubanze tugaruke muri Rwanda Premier League. Ikipe APR kuba yegukanye igikombe cya shampiyona bisi bitangaza, ahubwo ndeka nkwibutse yuko iki gikombe yegukanye ku nshuro ya gatandatu yikurikiranya, nta indi kipe ikoramo. Na Rayon Sport agerageza gukoramo byaranze, ndetse no mwaka nabwo abantu benshi bahaga amahirwe ikipe ya Rayon Sport kuba yakegukana igikombe cya shampiyona. Byarushijeho kwanga iki gikombe kibaye cya 23 cya shampiyona ikipe ya APR Football Club yegukanye. Bamwe rero mu bayobozi bakomeye cyane barimo na chairman wa APR Football Club, na undi ni Brigadier General Deo Rusanganwa, harimo bishimiye cyane, ayishimira cyane ikipe ya APR imyitwarire yayo. Sibi gusa abenshi bavuga yuko ubundi kwiba yakishimira imyitwarire ya APR atari n'igikombe cya shampiyona gusa, kuko iyi ikipe ikoze agahego ko kuba yegukanye ibikombe byinshi hafi ya byose bikinirwa mu Rwanda bifite agaciro. Urugero nakubwira, igikombe cy'intwari ni APR yagitwaye muri uno mwaka, igikombe cy'amahoro nacyo cyatwawe n'ikipe ya APR. Ariko si ibyo gusa, none igikombe kiruta ibindi cya shampiyona, igikombe cya shampiyona cyangwa se cya Rwanda Premier League kikaba nacyo cyegukanywe n'ikipe ya APR. Abantu bari kwibaza ngo ino ekipe ibyayo bimeze bite ko iri kurushaho kuzana amakare, ariko abantu barushaho no kongera kwibaza ese ino ekipe nigera mu mikino mpuzamahanga, cyane ko ifite ukuzakina Champions League mu mikino ya CAF Champions League. Ese ikipe zitwara gute ko mu bihe byashize ari ikipe itaritwaraga neza, cyane ko yahageraga ikavayo itarenze umutaro nk'uko abenshi bifashisha iyo mvugo. Ikipe ya APR abenshi bakunda kuyitega imitego, ariko akenshi usanga arabo mu yandi ma ekipe agiye atandukanye harimo na ya Rayon Sport, ariko nayo ntago ijya icagahigo cyangwa se ikureho amateka mabizwiho yitware neza muri no mikino ya CAF Champions League. Abantu benshi bakavuga ngo ijye yireka ishaka ukuntu ikina na CAF Confederation Cup, irebe ko byiburaho yabona amahirwe. Reka dutegereze ibya APR muri uno mwaka se tumenye izitwara gute mu mikino mpuzamahanga. Ikipe ya APR tuyivaho, ariko n'umundi turacyari muri sport hano mu Rwanda ibiri kuvugwa. Reka mbanyuriremo uko byagenze muri shampiyona y'u Rwanda umunsi wayo 29, ari nawo ikipe ya APR twaye igikombe. Ibintu byari bicika kabisa, amakipe byari hasi hejuru. Byatangiye ubundi no munsi wa 29 watangiye ikipe ya Mukura itsindwa na Musanze ibitego 2, bityo Musanze ibona amahirwe yo kuguma mu cyiciro cya mbere bidasubirwaho, cyane ko byari byagoranye kabisa. Abantu bavuga yuko nitsindwa no mukino bizayigora, kuko umukino wa nyuma igomba guhura n'ikipe ya APR Football Club, kandi abantu benshi ntago bahaga amahirwe ikipe ya Musanze kuba yatsinda APR, kugira ngo bavuge ngo nitsindwa na Mukura byiburi zatsinda APR ibona amahirwe yo kuguma mu cyiciro cya mbere. Ikipe ya Musanze yari ifite amanota 31 ijya gukina na Mukura, bivuze ngo iyi utsindwa no mukino byari kwibera ibibazo, kuko nk'amagaju yitwaye neza agira 33. Ubu ngubu Musanze biri ahantu habi cyane. Uyu mukino rero reka tuveho tujye ku wundi wahuje ikipe ya Police na AS Kigali zananiwe kwisobanura, binganya igitego 1-1. Uyu mukino nta byinshi wari uvuze, kuko nta imanuka nta nitwara igikombe muri izi ngizi. Amagaju yakinnye n'ikipe ya Kiyovu Sport, amagaju niyo yakiriye Kiyovu Sport. Umukino wabaye kabisa, abantu benshi batangiye kuvuga byinshi, bavuga yuko amagaju bari bayimuriye umukino wayo wagombaga kuba ku wa 2 w'icyumweru gishize, ariko amagaju aza kwandikira Ferwafa arekarama ino tariki, avuga yuko bitayinogeye bigendanye n'ibiharimo byo kuba ishobora no kuba yamanuka. Basaba yuko bakimura no munsi, bayishyize ku munsi wo kwa 4. Ikipe y'amagaju yatsinze ibitego 2 ku busa bw'ikipe ya Kiyovu Sport, maze ibona amahirwe yo kuba ishobora kuba yaguma mu cyiciro cya mbere, nubwo bitarangije na kwijana. Ikipe y'amagaju kuri ubu ngubu yabonye amanota 33, ariko ikaba ifite ikibazo cy'ibitego yatsinzwe, cyangwa se kuba iri mu mwenda w'ibitego byinshi, bikaba ari byo biri kwitera impungenge, kuko ubu ngubu biri ku mwanya wa 14. Nyuma yayo hari ikipe yahoze ari Rwamagana City, ariyo yitwa Muhazi, ifite amanota 30.
ariko yo izigamye cyangwa se irimo umwenda w'ibitego bike ugereranyije n'Amagaju. Bivuze ngo umukino wa nyuma uzaba ukomeye cyane, nawo umukino uzaba ukomeye muri ino shampiyona uzahuza Amagaju ndetse n'ikipe ya Muhazi, kuko uzerekana ikipe igomba kumanukana na Vision cyangwa se igomba kuguma mu cyiciro cya mbere. Nuko byagenze, ikipe ya Muhazi nayo yakiriye APR. Ikipe ya Muhazi itsindwa igitego kimwe ku busa n'ikipe ya APR. Ikipe ya Rayon Sport yo ibyayo byakomeje kugorana, byari binasekeje cyane. Rayon Sport yanganyije n'ikipe ya Vision ubusa ku busa, kandi wibuke ko Vision yamaze kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Ibi ngibi rero by'abantu bahise bavuga bati Rayon Sport noneho ibyayo nagatangaza. Na Etincelle yo yatsinzwe n'ikipe ya Bugesera. Bugesera imeze neza nyuma yo gutsinda ibitego 2-1, yatsinze na Etincelle isanze wayo igitego kimwe ku busa. Hagati aho tukiri ku mukino wa Muhazi n'ikipe ya APR, umuyobozi cyangwa se perezida w'ikipe ya Muhazi yari yatangaje yuko uyu mukino ari umukino wo gupfa no gukira, cyane ko babona ko ikipe ya Muhazi ishobora kwisanga yamanutse mu cyiciro cya kabiri. Bityo bari bavuze ko bazakora ibishoboka byose bagatsinda ikipe ya APR, ndetse yari amaze gutanga ibyo twita prediction. Avuga yuko ikipe ya Muhazi igomba gutsinda APR ibitego 2-1, nyamara ibitego 2 yarabibuze, gusa APR kimwe cyo yari yakibonye nkuko byari byatangajwe na perezida wa Muhazi. Ngayo nguko uko byagenze ku munsi wa 29 wa Rwanda Premier League muri shampiyona hano mu Rwanda. Ni shampiyona yaryoshye cyane kuko kugeza ku munsi wa 29 ntago turamenya ikipe izamanukana ntago turamenya ikipe ebyiri zizamanuka mu cyiciro cya kabiri. Mu gihe zizazamuka zo zamaze kumenyekana ariyo Gicumbi ndetse n'ikipe ya Muhanga, ariko nanone byari bitangaje cyane kubona tugera umunsi wa 29 wa shampiyona tutaramenya ikipe igomba gutwara igikombe cya shampiyona. Ibintu bitaherukaga kuko ikipe ya APR na Rayon Sport zari zigikomeje guhangana, tutaramenya neza yakwegukana igikombe cya shampiyona nubwo umunsi warangiye tuyimenye. Hanyuma reka nkwibutse urutonde uko byarangiye rero birumeze. Ikipe ya APR nkuko nabikubwiye yahise ikomeza kubiri ku mwanya wa mbere n'amanota 68, ikaba yegukanye igikombe cya shampiyona. Nyine ihasigaye umukino umwe wa shampiyona, umukino izakiramo ikipe ya Musanze hano kuri Kigali Para Stadium Kigali. Hanyuma ku mwanya wa kabiri hariho ikipe ya Rayon Sport yabonye inota rimwe irikuye ku ikipe ya Vision nyuma kunganya ubusa ku busa. Bityo irushwa kuri umukino cyase kuri umunsi wa 29 iri kurushwa n'ikipe ya APR amanota 4 yose. Bivuze yuko niyo Rayon Sport yatsinda APR igatsindwa hasigaramo ikinyuranyo cy'inota rimwe, bityo ikipe ya APR igakomeza kuba ari ya mbere, ari nabyo byahesheje igikombe cya shampiyona. Ese Rayon Sport iri gutekereza iki kuba izasohoka ihetswe n'ikipe ya APR nkuko bikunze kuvugwa mu mikino ya CAF Confederation Cup? Reka tubitega amaso nubwo ino mikino igihera Rayon Sport. Hanyuma ku mwanya wa gatatu AS Kigali yanganyije na Polisi, yahise agira amanota 46, Polisi yo ihita igira 48 mu mbabarire. Hanyuma ikaba iri ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa gatanu ikipe ya Gorilla ifite amanota 40. Hanyuma reka tuve muri aya makipe atanu ya mbere tugiye mu makipe atatu ya mbere ya nyuma, ariko harimo 2 agomba kugira ibisobanuro. Mu mukino wa nyuma wa shampiyona hari umukino uzahuza ikipe, uyu mukino uzaba ukomeye, n'umukino uzahuza ikipe ya Muhazi ndetse n'ikipe y'Amagaju, ariko niwo mukino wa shampiyona uzaba ukomeye ku munsi wa 30. Niwo mukino abantu bose bazaba bahanze amaso. Ntekereza ko n'ibitangazamakuru byinshi bizaba byimanukiye kabisa byagiye kureba uno mukino, kuko uno mukino uzagaragaza ikipe igomba kumanukana n'ikipe ya Vision. Uti kubera iki? Ikipe y'Amagaju ku mwanya wa 14 ifite amanota 38 ariko iri mu mwenda w'ibitego 10. Muhazi iri ku mwanya wa 15 ifite amanota 30 ariko iri mu mwenda w'ibitego 6. Vision iri ku mwanya wa 16 ariwo wa nyuma ifite amanota 21, ntishobora kugira icyo ikora ngo ibe yagwa mu cyiciro cya mbere. Ikintu wamenya, Amagaju aramutse atsinzwe n'ikipe ya Muhazi byanganye amanota 33, bityo Amagaju yahita amanukana na Vision kuko yaba ariyo afite bambega bahita bareba ikinyuranyo cy'ibitego bazigamye cyangwa se umwenda w'ibitego bafite, bagasanga Amagaju niyo afite umwenda w'ibitego byinshi bitego 10, naho Muhazi ifite umwenda w'ibitego 6. Bityo Amagaju ku mukino wa nyuma agomba gukinamo n'ikipe ya Muhazi
asabwe gukora ibintu bibiri, gutsinda cyangwa kunganya, kuko Amagaju aramutse anganyije na Muhazi yagira 38, Muhazi kagira 31, ntacyo byaba bivuze, yabimanutse. Amagaju aramutse tsinze yagira 36, Muhazi kagumana 30, bityo Amagaju niyo afite avantage nyinshi kuri uno mukino. Reka tubitega amaso. Umukino izakurikiraho ku munsi wa 30 wa shampiyona cyane nawo umunsi wa nyuma. Gasogi izakina na Rutsiro, Vizi izakina na Mukura, Polisi izakira Etincelle, Bugesera izakira Kiyovu, Marine izakira AS Kigali, naho APR izakira Musanze, Rayon izakira Gorilla, naho Amagaju izakira Muhazi United. Hanyuma Real Madrid yakoze ibitangaza, yafashe Xabi Alonso aza kuba ari uyitoza mu gihe Carlo Ancelotti agiye gutoza ikipe y'igihugu ya Brazil. Ngayo nguko uko byifashe. Carlo Ancelotti yasinye amasezerano y'imyaka 3 kuva muri Kamena 2025 ku itariki ya mbere Kamena 2025 kugeza ku itariki ya 20 Kamena 2028 nibwo amasezerano ya Xabi Alonso azaba arangiye. Xabi Alonso yatandukanye n'ikipe ya Bayern Leverkusen, ikipe akaba yarahesheje igikombe cya shampiyona y'Ubudage ndetse n'igikombe cy'igihugu kiruta ibindi cya Super Coupe, akaba yarabikoze mu myaka 3 yamaze atoza ino kipe ya Bayern Leverkusen. Ngayo nguko uko byifashe. Ariko reka nkwibutse ko uyu mujama Xabi Alonso si ubwa mbere muri Real Madrid, kuko yarayikiniye imikino 136 guhera muri 2029 kugeza 2014, ndetse 2014 batwaranye igikombe cya Champions League. Ngayo nguko ibya Xabi Alonso muri Real Madrid. Yo amakuru y'imikino ni Trenova TV network. Ndagushimiye, kora subscribe, duhe comment kandi na like ku biganiro tukugezaho bya buri munsi.